салом бинандагони гиромӣ, шумо аллакай пай бурдед ки барномаи суфраи табиат аст аз телевизиони илм ва табиат. мо дар барномаи имрӯза бинандагони азиз аз олучаи кӯҳӣ нӯшоба омода мекунем. мо аллакай меваро шустем гирифтем ва онро болои сачоқча тунук мекунем, то ки меваи мо хушк шавад. олучаи кӯҳӣ аз дигар олучаҳо бо таъми туруши худ фарқ мекунад ва дар тиб бевосита истифода мебаранд. то хушк шудани меваҳоямон мо зарфҳое ки махсус барои нӯшоба аст безарар мегардонем. эҳтиёткорона мемонем. дар кӯҳистонҳо бонвон инро ҷамъоварӣ мекунанд, мечинанд ва хушк мекунанд. дар фасли зимистон аз ин нӯшобаҳо омода мекунанд, ки ин ба саломатӣ хеле фоидаовар аст. ва ҳатто дар таомҳои худ истифода мебаранд. барои тезтар хушк шудани олуча мо ҳамин тавр ҷойҳояшро иваз мекунем. олучаи кӯҳӣ ду намуд дорад. сурх ва зард мебошад. зарфи мо низ безарар карда шуд. ба оҳистагӣ мегирем. зарфи навбатиро мемонем. то омода шудани зарфамон ба ин зарф олучаи кӯҳиро меандозем. боз шумо метавонед олучаи кӯҳиро бе шакар низ омода кунед. бинандагони азиз, зарфи навбатиро низ мегирем. бинандагони азиз, ин намуди олучаи кӯҳиро бо дигар меваҳо якҷоя намоем. масалан бо зардолу, бо шафтолу ё ба дигар меваҳо якҷоя намуда нӯшоба омода намоем. таъмаш болаззаттар мебарояд. бонувони азиз, агар мо аз олучаи кӯҳӣ мураббо омода намоем, як таъми махсуси хуб пайдо менамояд ва хеле хурдамбоб мешавад. бинандагони азиз, мо ба зарф шакар илова мекунем. ҳар кас мувофиқи табъи худ метавонад шакарро илова намояд. мо ба зарфи калон ҳамагӣ 1 пиёла шакар илова мекунем. аз сабабе ки олучаи мо таъми турушак дорад, шакарашро бисёртар илова мекунем.
با ظرف майда همین قدر کفایه است. خب بینندگانی عزیز، شکر را نیز اضافه نمودیم. اکنون میگذاریم به قسمت آب نوشابه. بینندگانی عزیز، ما آبمون رو یک بار دیگر میبینیم تا که جوش آمده است یا نه. طوری که شما میبینید آب ما جوش آمده است. اکنون ما آب جوش آمده رو به ظرف ها میگیریم. احتیاطکار باشید بانوانی عزیز تا که دستتون رو نسوزونید. بانوانی عزیز، نسبت دیگر آلوچه ها پوست آلوچه کوهی نازکتر است. میگذاریم به قسمت محکم کردن ظرف ها. بینندگانی عزیز، در اینجا ما رسیدیم به فرجام برنامه. تا برنامه های آینده شاد و پیروز باشید.